Ka-7 United Sports, Social and Cultural Club Pendeng Umyong Mairang, kapintipat ba baka final jungko 4th Tirat Singh Memorial Trophy Football Tournament Araja Arpulai, kan long haga katway trik una para Araja Arpulai, Hamadan Dom Maulum Pendeng Umyong. Haga tiga sengi ke Thymmei Hinyotrep FC kan mi Madan ban Mairang Persha, ya ke 10 Bros FC ban Ïaknieh ya ke 6 Lahduh, naga benta ke khusnam ke bolong san lak tingka, haga ba ya ke jingele akay unstang haga po shibuje sahusan no pai sengi, kat ba haga po kat arbaje shiting sengi ke Youth United FC, baka Thangmau FC kan mi Madan ban Ïaknieh ya ke 6 Lahduh, naga benta ke khusnam ke bolong shilak san po hajar tingka. Shushu haga tiga sengi ke badai altat ke sengi yo langsti, kendonru ke lucky draw haka ba ulani kanong job beningkong kinyo da kali bolero but kendonru ship hotly consolation prize haka ba kador jong ke tiket kalong arspa tingka shi tiket but sanspa tingka na kebenta lightly ki tiket but on ipor tang san minute ya ulani kanong job ban wan shim ya ka kusnam but ladas lem ya kata on penet Thymmei da kawe.